Aušra Kaziljunaite, litovska pesnica, je diplomirala iz zgodovine in na univerzi v Vilni magistrirala iz religiologije, zdaj pripravlja doktorat iz filozofije, raziskuje Foucaulta, filmske teorije in utopične študije. So movies and poetry somehow defines my writings and all these connections with narratives, different narratives and also visuality in general, I guess. Izdala je 4 pesniške knjige. Prva litovska knjiga, 20-odstotno koncentracijsko taborišče, Luna je tableta ter Sem podrta stena. I would say what the main features of my texts are courage and also socially challenging topics. Aušra je aktivistka za človekove pravice, organizira dogodke, uspe izbrati ljudi, jih navdušiti in to se čuti tudi v njeni poeziji. Sėdėdamas šalia užodžio, tavo rūbai slepia žaizdas. Per odą prasikalusius magnolijų žiedus. V pesmi Konjske dirke nam piše o ljudeh, ki ležijo na tleh. Streljali so nanje, ne premikajo se, a niso mrtvi. Piše nam, kako bi bilo, če bi bili mrtvi. Vse bi bilo lažje. Bilo bi zelo žalostno, rekli bi, kako kruto, šli bi v Maksimo kupiti bel kruh in gledali bi televizijske oddaje. Počeli vse, da čim prej pozabimo. Prerasporejali pohištvo, se pogovarjali o umetnosti. Dejstvo pa, da ti ljudje niso mrtvi, da ležijo na tleh, je neznosno. Sovražimo jih, te ljudi. Tudi v njeni deželi že 2 zimi ni bilo snega. But we still doing the things, we are still writing, we are still organizing, and I think we should celebrate it somehow because it unites all of us creative people. So I just want to wish, to Vilenica, just stay strong.